Mbachetambu mbuye sawa twambukiwe no time for fake dem kusichaka jozi abandi mbareche akabozi nikiwa mutabera sheke Drizzy Beats ejo tunjireke nanti nyowiwe onshanguza peke runya mix ebyo tibiri byateke kanta mblebigo mana bazeiba n'abazeiba sheke urira miya se ebi vibe ni byo miya no gochi iwe na Robrosi akuza kujya mushitame mu none nongwejo mukore nongwejo iwe nabona ho warunziro ndijoka kayete kore ndongo Robrosi ngabandi ya TikTok ya following. Yes, all right, amazina nemsi mashweko kandi program nekibozi nkaburejo mwebale banywana banje abarufutureba ari Nkore Media TV kandi mwebale kimurukorane cyamani tubakuna mnonga mwebale kugumaho mwebale gumana watchinga abanywana banje bari ahera cyeyo kandi abari mukora sente nyingi munonga barakata Dubai, Saudi Arabia, UK, umunsi z'abajungu neza baharabu mwena tubakuna mnonga kandi na nimwe bari aho mwihanga ryitiri ya Uganda abari aho mu Western Uganda abari mu Central East North na hand hona mwebale mnonga kugumana watching Nkore Media TV kandi Nkore Media ntubantu baretera buri kimwe kimuri kwenda kandi ntubantu baretera nabinje mutaro kumanya kugira ngo mubase kubimanya rizoba nabaretero mjenyi so ogomusheja n'umusheja wa mani kandi umushongozo wa mani mutwe n'umurebokwe mutwire n'umurebokwe arufutire ndongo binji murara n'umuzina muraroko ndongo eno abamwe mutwe n'umukora mu challenge abamwe n'umukora mu duet abamwe buri kimwe so today naje ntenga kambase kumurondaho murete tubase kuba tuganira munawe atugambire wendongo ya gisahi endongo netambureta so mwe kamaze mwakire abanze turamuseho kake ahasigara tubagumeze mu misho sebo nakwakira abanze turamuseho bareba Nkore Media nabafana bawubona bari uko banze obakureho yes nimba koraho mwena abareba Nkore Media omuri mbara uko niyo tuberiraho nabafans bitu Nkore Media na Pro 256 Music n'abaryo kwebona bakwagira Pro 256 Music na Nkore Media niyo shaheje tuzakora ki tuzabaganirira babare munonga bamwita Pro 256 so hatiwe checking over taka checking platforms za TikTok, YouTube, Facebook ninjye ngo koyonoriyo bona ndiyo yes so bazo mcheckingeho utaka hurire story ningo utaka hurire ikintahi yakisabanzo mcheckingeho banzo muhereze subscription sigara tubase kuba ntugumeza mu mesho Pro nozarwa nkai niyezarwa isingiro kaja wahansawe konkati ninjirinjira akakoba still student ninchipushinjira Victoria University konka sofa hati ndiyo muri mbara akakoba ntondi yoni niyo kubera Pro wija nozarwa akakoba bambe nozarwa isingiro isingiro kandi hatokurwe kwijambara cikisha kita hatokurwe isingiro kwijambara isingiro nayo inkuzarwa konka mbara naho inasomire kutandikana primary mpaka secondary high school yona hati nabayuzidi ne town high school kabano shomera nkai high school nkashomera ho masomero ashatu mu A level kashomera ho Warden School mbara secondary school na mbara Aride mukabano mukora strike because obutomene bwabwine kuba muko nkebye kimafia no bimanya Nibabwine ko mukonkana bya izebyo nibikabe waho refu ya high school tugireka turyombera yendongo hati yes wazo merevo erevo achomera erevejo nkabani nshomera Warden nkijuriza Warden onkana shomera ho Aride Warden bakikaba kitwikirizanga na mendongo ya bakari barendongo ya singamani nenchi so atirijereka ngo endongo kagitandika kiri mu secondary endongo kagitandika kare hatwitwikiraho mu A level ate baraya bamukare bampa ka suspension nazana nkeji mbara Aride ko kankanyuzuriza Warden then mbara Aride nasomera yonka amezi nkabiri nagaraka nakora Warden bano kwingana kamara Warden
mu secondary okuguruka fence uruma ko kwebaroza kusabasabura ninga okosabura ko rumishomero babaresire pate zishomera baruzo wasabura ma uko sate no mako kubima yebyendongo tibikwayo tukadusabira mu pate konka akantu kendongo kaguma mu offense tubuguruka twikaho mbyani koze ibaranke byabebehe byino bwirobwe nenshi tuterateramo ibyo na tukafite balancing obwire bukaburi nkamakachi Ekeru 2023 nibwo mpeza S6 konka starting from 2020 kari from 2017 up to 2023 niyo life ya high school age ati wonkewe waberekira kurumbo bwire buka washuze ndongo yawe ninga just kugenda ninga sheretse nka pate yeri yo mu ishomero miming ibintu nkebyo uko naho kendongo yawe cyeshongoro cyawe ningo kota kashowiza to uko biyeshongore by'abandi akari ari ngo umeshongozo munywano wangira mu eta bright we najya ngo mu ishomero buya nacoma katera rap za gravity zone zimaraye ate kiruho ukuruga kare nyowe nkani impore by'abandi ko ngata ku byeshongora ate cyabe kiruho kunatanchire senior 1 nakoraho dance kuru nkanzi nankandi dansa natindi dansa kurakire senior 3 abana bareba nkankira kubaho mu bupera konko mpatizi ntakujanye shongore cyeshongoro cyogo kari nyunyu kandi nyesiga ngo ninye gukora kininye kusingayo tukujanye shongore cyori abacenga hatwe na ikire senior 3 abana bambuze ndongo nabahe cyeshongoro bakamba cyite vibe abana ba stamo mutyu n'amashomero naranga cagira niho natandikira aho 2019 nkabasabura mpaka na hati 19 aho watandika icyeshongoro mbaketa vibe akamba cyite vibe ukachikora mu studio ki nkachikora mu sound africa wa Drizzy ahi hawo tereze makapera kacyo mbaketa mbu mbuye sawa twambuki wa no time for fake dem kusichaka jozi abandi mbareche akabozi nikiwa mutabera sheke Drizzy beats ejo tunjireke nanting nyowiwe onshanguza peke runya mix ebyo tibiri byateke kantamble bigoma n'abazeiba n'abazeiba sheke urira miya se ebi vibe ni byo miyano ko chifutambo enongo kare manejo so watera tuneje 19 abere nabongera mendijo bakamba jeta shyness tema kapera kai ejeje kedi yarave just kujanto baby zo mu high school bukenda kunyesi baho cyamani no bimanya urabutira mu mawati kwatirere wa star una star hato babies nenshi to kubimanya bona weja hataho na tera R&B konka kanta kujikunda konka kujimanya ikani tamburiti ti omukundwa wanje shine sinyamulungi mishoga tabazo mulungi chonko tura okwe iwe kanyonyi ko mwisha omukundwa wanje shine sinyamulungi mishoga tabazo mulungi chonko tura okwe niyogomwe hate ahaho 2020 kwaelza heja covid so umuntu wabero star tirendongo wazo mu covid ikafutambuze to bwiro covid katwatamu kunganke bwino bimanya tukaturi sikuru kare tutakarebera life yaheruye aje cyamani etwitwe nkaba student ba student tera twasire munonga ukuba itwe tukatumanyire byo kushanga nibakureberera wena cyamani no vibing zombi pate wade bakaba tugubumbi bara narici konko ombyaro kwe no matwa tu vibing anenzi kare covid kutwatamu kare okuinganita abeshongoze katukora izina abo kwa sound zanje zika trending mu covid aho kugira abana bona bakaba sibo wabo barya internet bakora ki sound zika trending ga covid tine ki atwasiremo okay after covid wakurasa hoki kwa rugira mu covid hariho gundo aba Nigeria bati mu Nigeria gundi Blaze Fire abana mu South America bano muki haro umuyimbi mamwita Blaze Fire akatire kibari bakuceta badi hatwe nakirebire cyagumanci nduma tuzo mu kibara bakiteranye ndakushara anabuze ribare wadere karine gundi ko kantine copyright yo kurikorera gundi remix nkako naherize nagira nta kandi kitamemu egume mbero tendaje promoting kujya tine copyright yayo nagistama mu kugira nti kare impurire cyanduga mu mutima washitama mu ngomeje ubwo nagistamera ukagishitama mota
again Eric hit ni again tari wenchi guy imwe munyeta Badman King kufuna munyeta Kurman Pro 256 nyoweka ndikali Western King inulanka sukari no manke bya remix hati kunkuruga wazonka base fire nenchi kuri mshije kutiri nungo kutiri nungo hati tunense ine hati neha hati tunense ruho mbagita Chimafia urani nga Buddhist devre video yao dareba nongo kweli nagira nti ndamushije gutine kumuronda katugambera Chimafia we kawe kwiza kwandika Chimafia akaba namanyisaki hati Chimafia yejo kare rero neteganisa abantu abinje biri batezo mutwe ngati Chimafia yejo nkizana kireba ba upcoming abaryuko inabana je saba ryuko batine access yo kujanti nabo bize nka konka abaryuko bine talent wacenga haza abantu kwe ne babumara mamani babereka ngo barabase hati nywe kare mwe nanda gukoresa nkatayito yo kubereka ngwitwe ntwenda ko bavimba Chimafia obabikirize ngo mabati bagishiriza obabana baba upcoming ibine sente bati bazine konka nabo bakukora cyo bakwitinga mwenu nkakitera nke cyabona ati ndashitire nke cyanje Tereze makapera ka Chimafia nejirete ni nyenda mbavimbe Chimafia mbajoga Chimafia indabisa Chimafia bya dembi kwane mafia the gangsters itwe turumba kare no mu kibuga tukahamba kare hakanisiwe ngucere kare weza guys abakabare solo ntunga monarubare obuni jimwe turecha kare mureke tuzanyonyere ndwetu atankitwe tukabire kare kikakinike cyatuye naye tunejo kugikorira nkai tunejo nyize najukora aho mushiza witwa Haifa hakatete mamweta Ayibuz Pro producer wa mani yaine ngoma yamazama edeni harone ngoma ndise riyo neiza hari ndizo korabo umwana wanje muno hari yo rwo wa instrument usune riyo no dropping ejo nbajetea ejo kandi ejo kwereje saha tinko basa kugirabo kuba nanyo rusogwe tingwi nawo kuba ejo mu project impango ni basa kunkose bindi rero zatahito asagara bojo bagiba bozo barkadi abojo bagitwara asagara yete ngumeje kabiri yanje bozo barkadi kandi nabwe nagunde tutire mama nagufitire muri muri ngoma naje sana jigamba ka mistake yo kusagira Elian hit iwe na Robrosi akuza kujya mushitame mu runde nongwejo umukore nongwejo iwe nabone ho warunziro ndijoka kayete kore nongo Robrosi ngabandi ya TikTok ya following kungaruka kuri yo munanke jo muno gundo mu notification zikushoma mundeba Robrosi ya following timbifaho cyamani ukandi banamukora mukubite na mu following back kandi tinamugambira kinamugambira hate ngaruka yo mu texting amugambira nsinchire namba yawe ya WhatsApp aginsinchira tuganiraho kake amberga hebyo hatukuna bengarukire big up to this gundi sober shots kanjire kuya yo video sanga Robrosi ogo gundi ayiguraho mu South Africa tuganaganiraho ako kunywa tukafuna mu jazz zayiguru nenchi amanza areba video yanje aho na mu video nibwo yabeneza kushorera izuba arebe kintu kirahayi ambuza nti no ishongora gundi kimugambira ni hip hop of course nico Chimafia yabere hawo gesa angambira ati kufitara abasagani tuganagana cyakorabo tuganagana cyakorabo of course tukagifune gesa aho kugira akaranye shongora hip hop kandi njirawe no R&B sort of ni kira ko ibyo shongora byo binkureba byinje byo mu type ejo hati mbuza ntukikora tuti ajanta ataron shongara wasakufuro winjiro mugundeje mforo ntamburo mureje nangwa vuga speed aho ngubona genda tuzokushohoza mugira ntigaye gesha eki event hati project ezinkwanye ndakushohoza nimbanye nashoze kintu kiri machuwa kari lyrics zira updated cyo kujantere freestyle no cyo mugira ngo reka plan ngire kintu tushakire tufuna mako kunywa aho tugira tuti kubizire buri umatoro gweye then hat project tuconnectingira asimu hat program no kwera Bari mnonga bit program eja kufuteka musente n'abasemanda phone solutions kandi abone bashangwaho mu rwembo rwambara basa kuba no bahika habone baguza amasimu marungi kandi ni urukwenda gushubura amasimu bashyikirire aho mbiyenike
bashangwa first floor room number B037 ninga shibya kubuzabuza wako mutaboneka kubuzabuza no basa kubatereraho namba ya 0758 ahasigara ugambe nabo base kuba nimukora business. Rero hari n'abanywanyi bitu aba nkore photography na nkore videography abo nabo nibashangwa aha taxi park umururu kwa Go Plaza ya fro ya higuru abo kandi nibakwatira umukuru gwawe yuboye n'umukuru ngejo kaza kubareba ko bakarwa umukuru no bakwasira umukuru gwa semanda bitu ni webare kandi ukurike no bugenyi abo nibakwatira umukuru gwawe bakuterera bishani kandi ikintu cyongera kuboneraje aha kabeyi kace kandi babukwera umbwire mwe niyo basa kuba no batereraho ahasime ya 0759 2200 ahasigara ogambe nabo mbase kuba mukwataganaje mubare munonga bari kutureba kandi turiyo kwendera so ko kutuje ntuganira mujana muhure ndongo ikintu kwashabana kimo kugira ngo mu following Pro 256 music so base kwa mu following platform zezona Pro endongo gitire kimafia wa mushoza wa mutera kimafia no rebere ne tambure tombantu kimafia eliya speed nyingi aho kanka dropping anti dropping TikTok sango challenges nka 30 kandi tine tune umutune zanje tukujya tinera cukuzira umutune zanje tine tune ibara kozira mu challenge zirya iguru 10 within one day unkachi mafia kunde ibiri nabagunu kaba influencers big up tukariyeni kahima yajikora mu challenge hariho nabanda we tirabashoborere bariyo tirabashoboye ngurabamara konka wezegereze kutambura tinkubiye nakwetegereza iwe industry uko kugireba noreba eriene tambure tamostire yitu nka kweshongoro kwitu nkabanyankore noreba ikintu kiri nkitambura kita kandi twagaraka cha kari kambete nkaba western twagaraka ari yecho ati mwene cinko manyo mwihanga bakorwenje nga hati western yeri ya top wakani ndeba hati ndonge rya iguru abana ati babyami abana bo basiba mbakora projects of course nindate ne bivuru hato mugundi njane no bireba nibaho rizoba nyinshi kari cinkora aba western kandi abana bino kwagariza natinka ankore media tv ku kunteraho amangona mukanyarombira mukagira kamuronde Pro 256 mutayise of course hata norayijo nenkurakurana twino kwataganisa nisaba tuguma ari eco bona ba influencers ba promoters bakibona nabo ntagamba waka western tine shonga nani nkushaba turukwendera ogambira barebe n'abafana bawe ahiba kubasa kutunga music yawe ahiba kubasa kugiha turukugumizamo turukwendera na cyane kitakwenda amateka no basa no kwashomere namba yawe mostly nk'abantu bakwenda kubukinga babase kuba n'abatungo babase kuba babona ko n'abatungo kuba kubasa kutunga hati ba fans bona ba Pro 256 music je yanje ekinkwesigo gondi bazeta platforms medias platforms ezo ekinkwesiga sana hagire platform ibakozironka nyumazo konkatine platform y'intaro nare baye bajukoreje sana ya interview onkapiza platform zona tam Pro 256 buri platform yone ekinkwesiga bu music ediyo hata chinde cha bookings gundi business ninjara kubaha gundi betu oine management ni kata jine ko kaino ho munywani wanja garage street ahambaraho garage street opposite is the view bamweta Zaxi motor spares gwaka center no wakata mogo guno ofta magazine gwaka center wakata no sponsor ya paper jine ya ni kandi ba gundi fashionistas kaganga fashions naje tuyiremo hata ya gungwe bookings njana mu kuntapinga 0778 09 66 32 ejo ya business bare mnonga inecyo kubagambira tukwendera nimba simo kumpa okwagira Pro 256 music mukakora challenge zo mu sounds na mnonga babakoziro mu chimafia kare no kugira umutima go kwagira Ugandan music, Western music, one love. All right, mwebare mnonga
kandi mwe bari gumana mu watching program ekibozi na MC Mashweko ahari Nkore Media TV kandi nintwara mu gishogo mbanjoro n'abanywanyi banje abandi barufiteka mesente nyingi munonga abari kumanya nkaba Majestic Technical Services abo nabone bashanga mu rurembo rwambarira konka bari nkoko kureba MTN everywhere you go no bashangayo so mwe nabo wano ndakukoza kuteka teiruzi umunju yawe ninga shor kwenda kuteka mamizo umunju yawe ninga shor kwenda kora aho kwenda kubizito mu project nk'amashomero amarwaro na hand hona no ndakuswa omisiri yawe kuswa mamizago ene burahama ho kwenda kubiteka abone basa kubana bakikoraje kandi bakikora umuringo murungi kandi akasente nimwikirizana tubakusera abo kuba bo bakagira ngo cye sente icyo tikizubu kureka ikizubu no kuterereza iwe no kutereza ikizubu cyawe ikizubu cyabo no kutereza ikizubu cyawe 8 5 na mukaga 9 ahasiganoza kuba no gamba nabo kandi hatirera hari imba abeshongozi yo kumangu noenda musical quality audio quality videography noenda kwega maraka vocal noenda bakufutende ko bwa producer noenda ngo bakuterereza mukeshe ngo kwandikire byeshongoro kutunga musical quality bitari kweshongoro radio kutunga cyeshongoro kurekeshongoro lyrics zacyo zirije zirimacyuwa so mbweni basa kubona bakira aba Massive Records leshangwa hakatete basa kubona bakira studio nunje umurembe kandi binjine bajimanya nimo batakagiziremo mbase kubona mwijamo nabajigiremo mbase kuba numugigarakamo hato buhereza n'ubwinjo bongiremo so mbase kuba numukira ba Massive Records kandi abo no barije gukora buri kimwe cyo kurura no yenda ninga shino barije kuba nibakora hit Ibotire no ronda hiti ninyenda hiti no shago moshogozo nara ona sinyo ni terari ari hiti zo Massive Records zo kutera hiti oreke kuzaho katera ubudodi yes oreke kuzaho okaza kutera yo budodi zo Massive ukore hiti iyo rusigara nori aho ninga she rusigara no joti buzuma nkatera hiti nani nrenye byashongoro byanjye hiti zanje zinyine konka ekeshongoro eke kabiri hiti so zo Massive Records enamba yabo basa kumutera no sakutera hari 0 mushanjo 8 5 na 8 bishatu 95 takakora bishatu 95 takakora 395 nokora bishatu okora 95 ahasigara obasa kuba no gamba nabo ekintu kibonera munonga otherwise nimba shabanti abare bitu abarufutireba ningashe abarukureba Nkore Media TV mbase kwa muhagira Pro 256 Music so mutapingaho platform ze mbase kwa numureba music ye kandi ahasigara tine kiri kushara waza mukeshongoro cyo gukora mu challenge waza mukeshongoro cyo kacipushingiro kacerengera munywano wawe tine kiri kwiha no sigaro riwe kandi usigaro y'umuntu wa mani Nkore Media feel Nkore